Яҙ көнөндә кәкүк сакрам икән, Ағиҙел буйы бейек тирәктә. Бер күрергә һеҙҙе мин зар булдым, мәхрүм, мәғзүн булып йыраҡта. Урал тауҙарына ашҡан саҡта боролоп ҡарай егете. Һаҡ Тәғәлә яҙып, ризыҡ булғас, күп ерҙәргә дәһи йөрөттө. Яҙ көнөндә сәскә бик шат саҡта, гөл ағасың ниңә бөгөлгән? Һеҙҙең өсөн дуҫҡай, илай, япраҡтарым минем түгелгән. Илауҙарың сауабын мин күрҙем, ҡиссаларда Нәби Дауыттан. Ғирйән булһам тиеп әйткән булһам, әйткәнмендер, дуҫҡай, зауыҡтан. Һалмаһына дуҫҡай беләгеңде, талдыраһың нәҙек үҙәкте. Уҙған ғүмерҙәрҙе уйлай, әле лә баҫып булмай йөрәкте. Ҡарҙар ғына иреп, боҙҙар китер, тимер юлдар бөтөр һалынып. Насип булһа, ҡайтҡан юлдарымда гөл ағасым көтөр һағынып. İlham Edebi Birliği Ağat Bilgiler İşmak Üstadlarına bu halk arasında avullarda yürü bindi halklarını birleştirip şu edebiyatta seslerken alıp durur. Masatımızda. Bizim yaşlık gazetesi ben bugün yıllık jubileyim bildireyim. Hem Rusya boyunca ilan edildi. Okutusu hem ustaz yıllık içinde. Ben özüm yaşlık gazetesinde işleyim. Edebiyat hem medeniyet bölümünde. Biz Yavuzlar Sayısı Benim Birlikte Yaşlık Gazetesi başlık verdik. İzgi Hünerli İcatsı diyen gayet başlık verdik. Onda bütün Respublika boyunca okutusu olup işlegen, okutusu olup hizmet yolun başlayan mağarif fikirandları, okutusuğundan tügül mağarif fikirandları işlegenler, terbiyesiler, üstenmeliyim pedagoglar, bütün şayır barlar, sıraşılar kerabet, gazetliklerinde eserlerini sığarabet. Yönelip girip duram da atlar giden, tevde şığır, tevdatlarga gerek buramda forma tutup gerek. Kişi günü şart yılmayıp inen mektepke, her bir hebaltıp selam bir de halit telek gerekke. Köp mükündür ümit binen bana, köp mükündürge untalan. Ey balalar, elde hed var ali, minüdüm de evden kuzalan. Unutulabildiğin avutkanı, arukayda bulgan, bilmeyim. Gözüm taşıp dura, kartlıkta bir yerimelemin ilmeyim. Мыңлы құштар тауышын, бұлындарды бұйлайын, басып күңгіл хабышын, сәскелерге үндешен, матур ягымлы ғына, шондай матур сәскелер туған яғылығына, ел иткенде қырлығыған, мыңлы тауыш сығара, бұна шул илахимыңды тың ғына тыңлап қара. Бар немәліктеу көргенде, қарайым мен хақланып, сүнге яшайым мен ерде, табиғатты яратып. Миңә яшәү көсө бирә, илһам бирә табиғат. Бына ошо матурлыҡты һаҡлайыҡсы йәмәғәт. Йөрәгендә килә, шиғыр,
Yazlar kildi. Tamsı tama tıp Күңелдәйң үрһәләнә. Шыгыр тип дейдәйтте. Ямгыр ява. Шыбыр. Хистәрендә тамыр яя. Шыгыр. Урамда күп, япрак шавы. Шыптыр. Йөрәкәңдә ярала. Шыгыр. Кояштың да бөгөн нуры юк. Сескәләр дә буйыкта. Булып кытып ямгыр ява. Фәрештәләр әллә илайдар. Якты булды гүдәнгә генә. Нурын сәстең һәр кемгә. Күңел ялын гәлләмәнең мохтаҗ булган кешегә. Бәхил бул, рәнҗеп китмә. Булдың мариза бездән. Әйткән һүзең искә төшә. Кайнар яшь тама күздән. Уянада үсә өрәңгә. Кемде Kimde baksam, kimde kulhem, uylayındır hezegine. Күз алдында уя торасыгыз, балкыган кояш кебек. Тик булмас хәзер инде, шатланып елмаюлар. Калды улар ерак, әкият дөньясында. Үтте китте саккан аттай, гомернең кайгысындагы. Ата-әсәм безнең менән үткән якты гомерем. Әллә инде булды тик кыска татлы бер төш кенә. Кайгы хәсрәт килгән сакта үтәбез барып бергә. Хәзер инде карашымлы кайгы менән каламын янга гына. Рухыгыз шат булсын, мәңгелек йортыгызда. Тыңларым кошларымның якын булып күңелгә. Тыңларым агастарның удара серләшкәнен, кабырым еләктәрнең тулышып бишкәннәрен. Öbürünüm мәтрүшкәләр, кысак кына булгансы, куларым урман итен, күңелдәрем кангансы. Косарының кайын, имән, көз алырга тәнемә, дәва алып йөрәгенә, тынычлык ямьләренә. Кауыштырды бүген безне Ариф Зубаев һәм Гөлнур Куатова. Һәм инде бүген шушы түгәрәк сәләтенә җыйган хуҗаларга, хуҗабикәләргә зур итеп рәхмәт. Һәр вакытта өстәлегез түгәрәк булып, күңелләрегез түгәрәк булып, җылы мөлаем үзегезне ташламасын. Прибирск мәктәбендә инде 25 ел тел һәм әдәбият укытучысы булып эшлим. Шушы эш дәврендә балаларга шушындай телгә булган, илдә булган мәхәббәт, сөю, тәрбияләүдә үземнең дә берникадәр өлешем бардыр дип беләсем килә. Һәм сүземне кыска тотып, берничә шигыремне рөхсәт итсәгез укып китәм. Сүнгән учак. Сагынып кайткан туган йортның таныш миңа ишек тоткасы. Җилгә микән шулай кайрылган әткәй корган ишек капкасы. Нигез сингән, өйнең бүрәнәсе арасыннан аның җил уйный. Сакламады нигез дигән төсле минем уйларымны җил кыйный. Йортка үткәч шомлы тавыш белән якмый калган морҗа сызгыра. Учагымны кабыз дигән төсле көтеп ята утын һәм чыра. Хәтерлим, шушы мичтә пешкән, кабарып торган икмәк исләрен, әнкәй салган җылы икмәк белән шәйләр эчә идек кичләрен. Тур бүлмәдә, тәрәз төпләрендә яран гөлләр күптән сулганнар. Үпкәләгән сабый баласыман карашларын читкә бурганнар. Теләсәм дә җаннар өрә алмам, сулар сипсәм барбыр терелмәс. Кабызырга сүнгән учакларны минем җанда көчләр табылмас. Гомер үтә, әдәм баласы да шүгә икән нигез ташыдай. Әкрен генә сүнеп барабыз шул, гомер инде күзен аш. Әлегә мин шагыйрь булмасам да, кай вакытта шигырь язгалыйм. Уйларымны, кичерешләремне күңел дәфтәренә сызгалыйм. Танышларым минем хәзер артты. Кайберләре чынлап язучы, бер туктаусыз иҗат итүчеләр, каләм белән кое казучы. Матур шигырьләренә сокланам, шатланам шундый дусларга. Алар белән мин бик бәхетлемен, горурланам таныш булганга. Барыгызга, дуслар, илһам телим, яулагыз иң зур үрләрне. Иҗатыгыз һәр чак кайнап торсын, биләсен иң саф күңелләрне.